Doming, mabali namin. Agtuglepak manan. Ang jak pala na irugit yung istorya asuratag. Mayat ay aramida kiti istorya jay natagtagainap ko. Maipapan kadagiti natayan a senior citizen. Ado, kampay iti ti nagungar ta pinagsubli ida ni San Pedro. Kas iti natagtagainap ko. Anagungar kampay idi daydi ama kadyaw ta pinagsuble ni San Pedro. Napaklan ngamin a babaero daydi ama kadyaw. Ta uray la talo a babae ti naggigiddan nga asawa na. Kabalay na ida iti may sa abalay. Bilib mo't idi dagitay umapalapadan alalakay tadida matulad ti kinasiglat na. Ket may sa kampay idin ni katugangak Agusteng umapapal. Ang agpaiso nga ta nga adda mapasubli a kararwa ket agungar manipod ken patay. Ay, adda nga tamat kas jay. Ay, agaturturog akmanay na. Agtagtagain paktuman nga tan. Ay, mayat matkit day. Makaala ak iti ID asuratag kadagiti tagtagainop kaw. Ay, iturog ko man lang ngayon. Mayat, kasaran sa amat tinatuparta. Maddaman ti pandangan sa fay. Di ka man, Gusteng. Kaan man ti adda di ta utek mo. Dikit di problema ta, ti panunutin ta. Tadi kasano da ito yun. Makabulan to na itabon ti bangkay ta, nga magkatang-katang tapay lang dito yung rabaw ti daga. Di mo pa'y kayat. Makainiliw tapay lang daro sa kendumeng. Kin makaraman tapay laeng kadagiti kakaima sa putahe. Apay, ti amom makapangan kapay. Kat no saan sa mo tin amangan ti kararwa. Di mon sa pay gayam nang nagtiimbaga kitay kasangsangput ko di pansyon tayo di kampusan taw. Kasano ngay anang ko no daimbagam kat narnakan titurog ko iti simangput ka. Aya, diyak mo anak katurog ka, tikas jajar mo anagid ta. Anya aya ti jar ka. Kano nakadikwatro ka nga kuy-kuya ka. Ay, kasla di nakamamo. Kat no sigod mo tano nakadikwatro akon nga kuy-kuya koy. Kat kairo titurog ko dayayin. Ada ako ni tilabas ti yuyin no kasjay bakit. Kano nakamulagat ka. Ay, diya mo. Kadkadlaw ko lang ita. Takararwa akon. Nabaliktad mo't gaya man dagito'y matak. Anya nabaliktad ti sasawam. No nakaturog akon, agmulagaten ti makinkannawan na matak. Bukudan ti kandigid a matak ti maturugin. Kasta. Kano nagsaya at tikidem mo, iti na masayag ta, aging gaan na ipumpunta. Kasta mo ti amok. Ngala, makipunsyon ta ka day. Imay tamot langan dito asidag ti balay dalal puot. Makipila tamutan kadagita mayaw awatan iti pinggan. Napisuulan iti pasig akarni. Kung daway tan, makipunsyon ta pay. Ala, umasidag ta nga ro dita punsyonan. Ay,
dahito iti pagimbagan na ti kararwa. Saan ngagdiso iti dagadag iti dapanta. Kararwata nga ro din. Agure ka. Hmm. Amom ka din no apay nga agpunsyon nilalpo out. Awan namok. Agdamag ta ka na kita tao. Hey, agkabaw ka sa talagan. Di pa'y kat mabwak na kita mang manganan, nagpadlaw ka, kaputa al-alyakan. Aon aya. Mm. Ni. At samod nita ni bakit baka adabyana. Nay, nagpas na kamangmangan. Apay ngay arambutan ti pangpangan na itinapoy. Idinto ta igado kas kada dinakdakan ti naipisuol iti plato dagita kaabay na amang mangan. Ay kat damagam ano apay nga awan si Dana. Kakabak ka. Apay arambutan na iti pangpangan mo. Hindi da kakadiinik ka ni ti karne asidam. Kakabak ka, apay adikag sao. Lakay, saan nakalakit di amang ngeg. Nalipatan man nin ako nakamaysakan akararwa uno al-alya. Ay, bunay. Kabaw ka. Sandaran ang makita kan mangag. No kasta, sandamay, amaramanan na gito yung kakaimas sa putahe dito punsyunan. Ay, lakit di ah. Aday tamanin. Ta ilim-limbingak nga. Ipusan ba ka? Takyas sumayin. Takyas ay delikadon. Sumurot ka kanya. Ay, gustay, orayon nak, dinak panawahan. Ay, hagiyaman na ka. Nakadanon ako dito sa sementeryo. Yung sa anak pala makapanitayan ti pansyon mi kan suping. Amangan no ada ijay ni suping amang uray kanya. Amkak makita nakjay pusan. Taymot kayang pansyon ni kakaaloy ti paglinglingadak. Makilumingak pa lang di pansyon na. Pag iso, dadagayang pagsiripan. Sumrikak dito yan. Apag iso tawan dito ni kakaaloy. Padami mo't kan supeng, agkalkalautang pa lang ti kararwana, di tirabaw ti daga. Albag ka, Gusteng! Apay pakilublubon ka nga dito yung pansyon ka. Hindi dyan pansyon mo Ay, pangasim ka kaloy. Aglumingak labi dito pansyon mo. Mayat dito, itadapag siripa. Ay, salbag ka. Maturog ako, di ko na mangsinga ka kitden. Anyat ilam-lim mga masirsiripam dito Jay ipusan. Iguyod nak ngamin da dyan makita nak. Iso da dyan. Iso da dyan. Sumiripak mamag. Makita. Agturungan dito Aywan. Sirak to'y tawa. Hinapnapanan nga tan ni Gusteng. Jak samot tan mauray dito pansyon may. Ayan nan ngay. At nga ta sa bali anak ipansyonan nan. Ay naglangko ngayon. Aging kakadiita, takararwa kamin kat aging tataraki pailaag. Aya po aya. Ay, bimbig sa tipuloy. Lukas ta adan ni Gusteng. Sa balimat kayam dahi tatimtak. Agpatpadaan ka? Wan. Diyak batlangan mauray ni Gusteng. Amamom ka din ni Gusteng. Di mo lang nakita. Nakita nga tartaray. Inawagak ng nakataray adangkos nga imadayo. Awan gayam. Siyak tayo awagan da iti tagasundo iti Tagalog. Para sukon mat iti Ilocano. Para sukon kadagiti kararwa. Anya? Dagitay natayan ngam
Agkatang-katang pailaang dito'y rabaw ti daga ti kararwada. Kaskan ka, sukunan kan. Ay, saan? Saan nakasumurot ken ka, taurayek ni Gusteng. Ang mga no tila naturuturungan nan, gaputa taray at taray. Di mo lakit di mauray. Anya? Itartaray anak nga ta. Uno ilimlimang anak nga ta. Saan lakit ti asikat ti ilimlimangan na? Umay kan. Mayat ka man kan saan? Ikuyog kan. Ay, kasla maitayaba kun. Ay, Gusteng, ngayon mo na ya. Sumurot ka na. Sumurot ka kanya kon. No kasta, saan kayo nagsinsina? Iti pag naudan, manipod pa idi nagasawa kayo. Wen, isungarod at 2-in-1, tindala may aluti di kampusan taw, babaan ti life plan, tapno aging kakanta na magkadkadwa kami. Ngamayan nan ngay. Adala ang ijay kampusan to. Agkita kay tupay. Kasano pa'y nga kita kami kat sa bali mo to'y ayan kon. Saan na kampusan to dito'y nangipadam kanyak. Sino ka nga binaya? Ay, Imbagak matan. Siya ti para sukon kadagiti kararwa amayag dito'y pagurayan. pagurayan. Anyat urayon dito'y. Dito'y ti pagurayan iti awag ni San Pedro. Kadagiti kararwa amapastra ka ni jay langit. Ay, no kasta. Masapol nga may mutan dito di Gusteng, tagkuyog kami. Mga no, saan kayon ang makapagkuyok no masarakan ti ilimlimangan na? Anya, kasa doon, agsina kami kaday. Depende. No mauray mo sakbay ang maawagan tinagan mo ijay ayan ni San Pedro, agkita kayon to ni jay langit. No, maawagan mo tinagan na asumrag ijay. Ay, kasta gayam. Ay, Gusteng, ayan mo kami na naya. Anya titartaraya baya. Adda ka di ilimlimangam. Addan sabat ilimlimangam. Ako na ti agnagan iti Angelita. Da kaya ni Chairman Gustilo kayag ka? Ikulipagpag, ama? Exactly, Miss Ganda. Si Kangay inyat nagan mo. Siyak na Angelita. Naibagta na isum kayo. Saan kayo akas kadagiti kaadwan na akinasarita? Akasla kaguratan tinagong. Win, talaga na isimak. Nang runa no kasking katikapudaw. Ken kapintas akasangsangok. Awang gaya manyat na pasamak. Takasla sanmut adagatoy ayan kaon. Adakan dito'y pagurayan, dagiti kararwa. Kararwa? Talaga gaya manataya ka? Uwan, ngam dagiti natay, saan da basta makagtang iti langit. Pagduaduan ti panakagtang ti kararwa ti tao iti langit. Taado ti saan nga agdawat iti pamakawan ti basolda, idi si bibiyag dapay. Anya? Ay kat siyak ngay Miss Angelita. Anyat makunam kanyak. Makastri ka nga tayo di langit. Nay. Apay amat matmatan nakmutan. Pagduaduan ti auram, Anya ti kahit mo asawan? kasayaatan sa no, isublida ka pa'y lang, ije nagapwang. Isublida ka, ije nagbugsutan. Mayat ka? Ay, manjak. Natayak lang arudan. Matayak tumanan. Ay, saan? Kasta ti mapasamak, no at dapay saan nyo anay iringpas nga aramid yung. Mapasubli kayo, iti naggapwan nyo. Awanam mo kanas ka na subliyak. Ije nagbugsuta na barangay may. Kasta ti panagkunam. Pagduaduan ti langam. Adu tinalipatam. Anya? Ay, awanam mo kinalipatak. Sanak pa yung agkabaw. Adu, lagi pam. Ngamala, sapay kumata saan da ka pagsublian. Sige,
kat adu pa tinaskan akasaw. See you in heaven, Mr. Chairman. Na. Kasanon no pudno diya kunana. Kasanon no sana ka makastra kijay langit. Ayun. Amangan no masarakan naktailum-lumengak nga ipusan. Nasken ngagsipotak. Tamangan no sankon amay lumengan no nasurutan nak ditoy. Itala amadlaw ko. Magmagnak ngagpaisong sanggay magdisdiso iti daga dagiti dapan ko. Mayat dito ya. Kasla sa anak pa ya mabambandog nga oray tayak pa ya magmagna. Agtatapawak mat ngamin. Tadi mat agdiso dagiti sakak. Hiwan, may taytayabak mat ngamin. Kasano ang mabanugak ngay no kastoy? Mayat ti kastoy ngam. Kasanon, nusan ko na makita ni Suping. Ay, amangan no jak makitan ket diagsina kamain. No kaano akararwa kamin, isupay ti panagsina may. Kakaiso na anan anusak iti si bibiyag kami pay. Nakauyo-uyong mo't ngamin kanyak kidi. Kanayon nakpay adilagan no datay maamuan na nang kidaya kiti sa bali. Winusiksi. Nagganas mo't ngamin di mang kidakiday kadagiti siksi. Iso kinaguran ako ni Sufeng. Inan anusak latta. San ko nga insinsina. Ngumayan na ngay. Wano. San nakmutan ama anusan iso nga intarayan na kaun. Ay, gusting. Papanam! Nay. Nagbastusan day tapada alakay. Lakay gusting kun kuna na magkanya kaun. Imbag ko mano na taer akas kanya kat saan mo naglampong. Nagalas ti limabba nga ulo na. Hoy, umasinig ka man. Sino kaya? Aloy. Si Kamot Gayam. Papanam! Tatapapila dito, Sapsapulag ni Sufeng. Nayapay alimbampong kamutan. Wait, dito, yan napidot ka. Doon mo pa yan nakita ni Supay? Ang mga imunadan ijay langit. Anya? Ano gayam ti saan mong amaw? Anya tiyak mo? Amangan, doon saan mo nga amo ti dalan amapan ijay langit. Anya? Sa bagay, mga no saan nga iday langit tinaituday nga papanam. Ay, di ka lakit di makasunod kanya. Napapanam nga men. Ang mga no taga-impirno ka. Kat ijay ti papanam. Sige, panawan ka ditan. Impyerno lakit day, titurungan. Nay. Kapinanawan na kon. Ay, sana ka sumurot king ka. Amok, sikat iba pa ni Jempierno. Bai kalima ka na nakita ka dagiti imun unan anatay. Ngamjak mo't lamakitan ni Gusteng. Kaya mga na paano ni Jempierno. Anya, angam naglukaon no saan ako na sinapol. Ay, winaman no sapsapulan na kang saan na ka nga tamot ang masapulan. So nga aguray ka
sa pulumot Ah, Sige. Nay, kasla maguyguyo da ka. Ah. Ay, akita tanto ijay langit. de. Imadayon. Ay, ada nang iguyod kan kwa na. Kunaklan no makikuyog kanyak. Ay, imbag na nakita ka, Supeng. Nakita ni Gusteng, kit ada ilim-limangan na. Anya, ayat nga ro din ni Gusteng. Ay, dakamaw, ta nagsabali tinang sukon kada kamay. Ay, lukaw ni Gusteng. Nakilublubon kit dahil ni di pantun kaw. Ah, Ada nga men ilim-limangan na nga ipusan. anya. Well, nakita di ipusan nga ilim-limangan na. Kat no di mon makita, amangan no nasarakan matlaang jay ipusan, kat ingguyod na ngayon pan ija impyernaw. Anya. Ay, salbagan. Kamkamatan naklata di ipusan. Pag lumungak paitan nga ikat, naglawa mo tin atanap ti ayan ko. Ay, salbaga talaga. Naisubli aksamot tin itirabaw ti daga. Iti amukid adda ko ni pagurayan iti awag ni Apo San Pedro. Apay ngay, kasla dalim sutak nga abot kit. Tanap meten to'y ayan ko. Naitarayaksan. San kun amakita iti likudak. Nasiglatak matgayam tanay tarayak di ipusan. Angim sa dino nga ito'y ayang ko. Talaga asan kaminsan ngagkita kin Supeng. Ay, niya muting. Kunada nga ginanan dagiti matay ngem. Apay ngay. Nataya kon ngem tarayak pay laataray. Nabanduga kon. Nay, sa dino nga iti pagkadanunak no kastoy nga dalat tamang kamkamat kanya kay na. Ada. Sika. Apaya nagpakita ka man ng kanyak. Kan ako nam, sumurot kan kanya. Nagsublin ijay nagapuan na, jay ipusa namang kamkamat kan ka. Kasta. Ay, thank you, Lord. Kasta agyaman kamat ngamin. Kan sursurwam ti umararaw iti kaasi tinang parswaken ka. Anya, Uwano, di maamo tinang parswaken ka. ambok mo ta. Adda aya ti adda ita, no di pinarswa amin ni Apo Diyos. Amumot gayam ni Apo Diyos. Mala, umaykan. Pumanaw tan sakbay maungaw to'y lubong. Anya, maungaw ti lubong? Umayan ti panungpalan. No, maungaw ti lubong. Matay ka di mo tan darosa kang duming. Ay, masapol na makita kida. Nakaununada nga ta ni Jay Langit. Sumurot Sumurot kan kanya. No di mo kayat asapagan na kan ni ipusan. Anya, ikat nun na itarayakon. Adan di talikudam. Sa Ay, paganakan. anya, saan? Saan? Taray, Chairman, taray. Sos. Nagtaray ni katugangak. Doming, mabali namin. Kunaklan nakapanaw kan Gusteng. Madamdama. Jaski.
Sa bali man na problema ti sangon. Apay, Ada mahiring ita. May panggap iti agpada at tricycle driver. ne, apay mat. Ay kat may panggap sa iti iman manihod at tricycle ni Mrs. Trixia Tanso. Apay ka na. Adan sa kabarbaro ginatang na. Ngam dagiti dua driver na tagin innagaw da kano. Ket kurang na langan ngagbinagsulda idi nakainumda. Ay, day tati mading epekto ti inom. No apay pag-aayat yula unay ti aginom iti arak. Sa nadakas ti uminom sagpaminsan. No lakit data ipanitibok si tinainom san nga iti ulo. Ay, oray pay. No, kat nakainom kayo, nagturod kayo nagsao-sao. May bagayo amin abanag adiw maibaga no saan kaya nakainom. Depindi mo ta. Nanya, depende. May katpaikid din ti respeto ti sabali at tao kada kayo no kwa. San mo't nga amin agad kastamot. Ay, diya ka mo kada kayo lalaki. Ngam no siya, sa anak apabor iti nalabos nga panagin inom iti arak. Daytay kanayon ang mabartat, ay maday. Tabalaksid ang makadadaal iti salunat. Dadaulin na pa'y ti limpong ti panunot yo no malabsan yo ti agbartak. Aniyan. Udno mo sana ya. Rumasao ka ti panagingiwat yun no kwa. Ay, kamaudyanan na. Nagkapyamat langan dagiti agpada a driver ti tricycle. Huwag nga raw. Kunaklan no awan ti agbigay kadakwadan. Nini. Agalas 5. Di ka payagaway, Domeng. Ay agawid ako na. Ket, da kayo. Dito'y kayo pa'y barangay hall. Ay, agawid akmutan na niya taramidag dito. Huwag kayam. Kano ti ipapantay pa nagpasyari jay bagyo? Da kayo man. Kaano aya ti kayat yaw? Intun sa badumot ti plano. Kataan niya. Patuloyin tayo na. Uray katawan mo ti mapaspasungada na bagyo na. Una, napintas ti panahon, makapasyar tayo to. Taxi driver, di kumpadrik ijay apakidagusan tayo. Awagak to tasukunan na tayo di terminal ti bus. Pagtuglapan nakatalagan to'y laptop ko. Plano kalipasan to'y may sapay nga istorya. Sakbay amaturog at jakmat matungpal day tangain karek iti bagek. Tay mataksi nga ipaspasada ni katugangak dito nakaparada dita. Mayat man. Naka-extra kami kan katugangak ngagpasada iti taksi. Kit, nay, saan ang maliklikan? Agrana kami latay ti kalkalsada. Damot pasahero na. Nyat kukuanda dita. Apa yan nagparada dita? Dumsaagan di babae a pasahero na. Nay, uray mat ni tatang. Dumsaag mat. Nay. Madi papanandangay. Bistambayak man pailaan ditoy.
Iparadak dito'y bangir ti kalsada. Intang bigat man na, Manggusti. Ah, Yes, my dear. Ay. Saan ka ngagdanag? Sus. Sirbisang kanto manin. Okay. Ah. Babayo. sos. Sa balinsan tinasumok ni tatang Ay, agday ta ni tatang. Rumaran iti inaladan ti puraw abalay. Napanan iti yan ti nakaparada at taksina. Ay, businaak man. Masapul ang maamuan na nakitak. Agday ta. Nakita na kaon. Ay, tatang! Nay, anya tararamidam dito'y domeng. Ay, adaing tulod ko dita. Nakita ka nakaparada talugan nyo. Iso nagistambayak. Intulod ko te service ko kat pinagkapinak pay. Pinagkapingatalaan, wano. Anya? Ah, Eh, samit ti isom na kan. Pau, ugalimut Ta nagbalin kami anasinged kaputas service ko abinigat. nalakit. Kitaan nyo, ta mga no maiyaw awan kayaw. Ang mga no sa balinton ti pagawidan nyo. Ah! Nakapsut sa ita ti biyahe maagustay. Wen, nag-traffic naplata na kitay. Nirad na mo itajak gayam na pabulkanas ta spirter ko. Kasta. Wen, bakit? Laglagi po mga Naimbaglakid yata o rekas-kasanaw. At dapay mo't nayawid ko kun nakaboundariak pa'y. Wala nga rodan mang rabiitan kat maturog kan. Tapno makainanakamot. Masapakan tumanan na rumuhar ngagpasada inton pikan. Tatang, agkapitayo pa'y Ah? Ay, madamdaman tun. Nagkapi akitay, hiji balay. Aya? Ay, sige nga roda. Sige, dapay gayam tayo service ko. Panawang kapay. Daka no service na. Amangan no saan la service. Ay, kasano nga ta mapaneknekak? Sigurado, ijay manan ti papanan na. Makaamuditan. Amuda mo tinasaya at gandakas. Ada kadakwadan no agaramid da iti maday. At datan iti batog ti pagnanaedam, Raquel. Dumagas ka pa Saanin, maminsan taon. Anya? Sige. No di ka dumagas, ag sakit tinakam ko. Anya, isusus, paimot nga eh. Basta, no saan ka dumagas, mangala kon iti sa bali amang service kanya. Ay, sana. Sige, dumsa agtaman laangin. Kasta talagang ag sakit tinakam ko no paayam ti awis ko. Nga lang arudin, dumsa agdan. Wow, thank you. Ay, Manti kayat ko. unay kataragsak mon. Nung maitulod ko daytoy, mapana kon iti tambayan may. Makakapkapi akon kat. Ninga tatatang. Jak nakitkitan manipod itaya. Ning. Kam 7 gayam ti pangitulod Ket magnaat iti nakakita idi kang tatang.
Iti nang iparkingan na iti manmanihwan na taksi. Ay, titan batog ti may katlo agay, barok. Ay, uwan ma'am. Ay, di tantay nakakitaak ide. Ay, kunakun kat. Tay manmanihwan na taksi ti nakaparada ijay. Nabatad ang nakitak ti plate number na. Nakaparadan ni katugangak dito'y tambayan. Ni, di matdimsag di taksi na. Nakaturog samad. Napuyatan sakit din ni katugangak. Kasano nga taang makasarita? Ay, madiday tuyag. Numaamuan to ni nanang nga da babae na. Ay, jaklaamon no anya ti aramiden na. Ang runa ket awan ni Rosa. Apang ikamangan na iti problema na no bilang tapod no ti atap ko. Sigurado adakas ti mapasamak. Ket uray siyak. Da kasaktumatan. Ta si dirandak to no apay ajak pinalpalagipan ni tatang. Pabasulan dak tumatlaan. Apay ajak imbagbaga. Ay, makaamuditan. Kasaritak ni katugangak. Nayunan nyo pa iti order yu asidayo, tatang. Nya pala ti inayong ko kat. Nagado dati may isang order abulalon. Sige. Soft drinks yung ay. Kapintulangan, numalpas ta amangan. Sige mangantayo nga rodan. Kahit bayat ti panangantayo. At ako may bagak, tatang. Amu ko, ti bagam. Tatang? No amom, winwatapam nga damadingar aramidag nagbidot ka. Amu ka. Naminduan ang nakita na kijay. Ngayon pagkapkapin naklaang ni Raquel. Kas pagyaman na lang iti panang sir-service cooking kwa na abinigat. Tunggal rumwar iti trabaho na. Dayto, akit panangisakit ko laeng, tatang. Saan ko akayak nga da tidakas ang mapasamak kada kayo ken nanang. Ken sigurado, akaguradak darusa ken nanang. Saan ka ngagdanag? Ibagaking ka, biddo ti pampanunutem. Ta imbilang naklangkas ama ni Raquel, ta uli lagaya mo iti ama. Kasta ka day. Ay, sorry. Kunak no agin tataraki kayo manan. Si kakit dimut. Pudno ang nataraki Aya. Ngamawan rumbeng nga pagatapam ita kanyak iti madi. Tulungak man langan ti pasahero. Adot karga na. Sige ina. Lumugan kayon. Tasyakon ti mangikarga kadagiti bagahyaw. Ay, agyaman na barok. Sigurado ang nagkapuy di baba to'y bakit. Nagato ti karga na. Kagudwa sakot bagas. Natnatang lakit di daytoy. Nukasta, ijay San Carlos Heights ti papanan nyo, ina. Uwan parok. Ay na, nagsaya at kalakit din na driveran.
Tulungan pa iti pasaherom na ado ti awit na. Wen, ina. Day talakit din. Manmano ti kasken ka baro. Saan ka akas ka dagiti daduma? Nay, apay, ina. Anya ka diti padasyo kadagiti daduma aya. Malaksid a suplado da. Hmm? Awan pakibiyangan da nga uray nagado ti karga ti pasaheros da. Uray kitkitaan da amarigrigatan nga agbagkat ti pasahero da. Uyaan dalatan ket bay andan adagiti pasahero a mismo ti mangilugan iti bagahe da. Amang bagkat iti bagahem, buyaan da ka a. Aya. Kanada pa'y naminsan. Didak kayat asardengan. Kanadamot tay nang sardeng kanyak. Agpampanayon. Adayo kano ti pangipanan na kanyak ken awan backload na. Nala. Talaga nga dagiti kakasta driver a kakadwa, ina. Iso naimbag kaunay barog. Manmanon ti kasken kakasaya at a driver. Ala. Ay, maday tatang. Ang mga no i-report da kayo no agpili-pili kayo iti pasaheros. Naridigra nga raw diti kalman. Apay? Nakapik apa kiji Marcos Highway. Nagpaitulo di Cypress Irisan. Nay. Adayo day jay Talaga nga dayo nga mabwisitak. Apay nga, main. Kasano medyo nakainom gayam. Di katlawlawan ko Apay? Nagkulit. Diyak lang mga pick-upan ng kunak. Urit ala strip kon. Yung malas iti amin na malas. Ay, apay, tatang. Nag-asam ta idiag bayad. Bali plug down lang ti ada akwartana. Anya? Makaut na amin na bulsa na. Agraman pitaka na. Awan mo't gam kwartana. Nabartag, kunayaw. Win. Awanan nainom na amin na nakwartana. Ay, iso nga ro da masurunak. No anya laditan ti masarsarakan. Talaga kasta, tatang. Iso ano maminsan. Sanda tayo mo ta mapapasol no agpili tayo ti pasahero. Ang nadan nyo Ang mga no da mangi-report kada kayo. Makambuditan na. Ay, narigat ti maribok ti lisensya na, tatang. Narigat ti mangala iti driver's license itan. Saan akas ide, mabalin ti mangala babaan kadagiti fixers. Papanan tayo, sir. Ay, Dayman Kias. Ay, kwa sir, adayunay. Ang mga no, diyak madano ng ti oras ti karbarn ko. Anya? Mang para kailangan iti sa balay. Ay, nagadulakit din nga mamaya. Kaya't matay report ka. Ay, kwa, sige, sir. Yeah. Makaungungat kan samad. Aginahad kamot Sorry, sir. Masapol ka makamag ti oras ti karbarn ko. Maungtan kami nga minin, numaladaw kami. Ay, nagadulakit di arason yaw. Saya atam. No saan, i-report ka, makitam. Nay, agalas sa isan ng awan pay lang ni tatang Itaman pa'y analadaw nga imay naggarahe. Uraya ko. At tumanan masao ni Rosa nung maamuan na ajak inuray ni tatang. Sunsalangan ti saan ang naggarahe kada kami at taxi driver ti bus me Mang timplak man pa'y iti kape. Uray kat overflowing ti kape dito'y garahe. Kape barako pa'y.
Sa dino ti papanantay ading. Happy Hello, Manong. Ay nagadayon. Ngumala, itulod kan. Nakalugan ka muting. Agyaman Manong. Napintas mo daytoy a babae. Maladaw ako ngagkarbar na ading. Makamuditan. Nalawa mo ti bakrang nga pagarikapan iti rason iti operator. Pasensya kan, Manong. At ayo ti pangituludam kanya. Awan na nyaman na. Sana bali. Ngayon naktun ti patak na. Ay wakila nga ding kao. Siguro, nakaado kayon iti napasadaanan niya. Damot basit. Pang boundary, kun pang gasolina. Damot basit mayawat kon kinibakad ka. Anos kayo Ore addan idadyo. Pagpaspasada kayo pailangan. Talaga akasta. Kayak pa'y mitlaeng. Siguro, ada pa'y pagad-adalin yung anak yo. Ayawanin. Dakda kamin kin bakit ko nga agab kabalay. Tadamutin asawa tag may isang anak may. Day apay na deng. Apay pinasarding mo tilugan dito eh. Kuwa Manong, diakon malapdan. Makajingjinggilak launa yun. Anya? Ang jinggilak lang biit. Isal bagay. Di mo sa akin. Uray dito latan. Uray kat nasipngat. Ay sige Kanyan. Makajingjinggil sa launa yun. Ha? Anya di? Hold up, daytoy. Anya? Itad mo kanyak ti amin anapasadaan. Tano saan? Matay ka. Ha? Wan. Mabit lang. Basta di nakpatayan. Huldapar. Dumi, agrigan. Bagyo terminalin. Naimasak mo't tinaturugan. Ay, dumsagdan. Ado tinakalinya at taksi dita. Agtaksidan. Taksay. Ay, taksay di natagtagainap ko. Domi, mabalin namin. Ay. Anyan. Agsuy-suya abak abig-bigat. Kurang sapay la jay turog kumat. Sa bagay. 2:30 niti parbangon didi agaawid kami kadagiti kakadwak a barangay tanod. Mayat ti lilaggakan ti init. Akalawlawag ti langit. Kaslasan a panawon ti matutudo. Taman manumat nga agtudon. At ikagan lakit di dagiti talon adi pa'y nakapagdawa dagiti pagay no kastoy laan. Ay, mabaling nga gapasan dagiti pagay no kastoy laan. Di tuyak man laabay ti tawa. Imat mang Anton day ta nakaisputing alumabas. Ay, umay kan tubay! Mapanta maki-birthday! Sino ti ag-birthday? Ay, di ag makatawag nga anak na Simeon kan Berta. Ay sige, dakailatan. Adaramidag. Alawain, lumabasak pa'y nga round. Anyan. Talaga aman nakipunsyon ni Mang Anton. Ti question ita.
Inawis da nga ta. Adala amin ditan a. Ay, rumide paklaangan ngam ti sumabsabi takit din iti pumupunsyon. Kurang at talaga ti turog ko. Komplet wak man kit day. Ilad ko latan di tasupa. Pizza 20 daus. Anibersaryo ti kasar. 26 kasar. Kan birthday matan ti anak na giday agkasar. Wow na wow, gimas. Adaw ti maparte no kastoy ti masilibraran kan. Ay, doble ay. Unay day Ay, Anton. saus. Uray lamang lapay, agtirungiit man. Ay, ada kamit gaya minyang. Nakita naklang arudat. Ah, Anyaman ti rungrung itam di ta cellphone man. ay, kwa. Secret. Ada kachat mo, chiksak. Ay, awan. Si Kamet. Dahito'y nakapost nga imbitasyon ti agkasar ken agpabunyag metan. Pantantumat makisilibrar. Aniya. Ay, day talat pagaliswa. Inawis da kaya. Nakapos nga ro dito yung ti imbitasyon na. Di ka lamabait. Iso abirbir nga sandakan iti Anton pumupunsyon. Ya. Ano adda maamwam ditan nga agpunsyon, mapankan nga uray di da ka inawis. Ay, kababain ti kasta. Day sao, di ka man agsao iti kastaminyang. Saan matlaasyak ti mabmabsaw? Isang sangpatan kayumat kadag iti anak mo May sapay day ta. Hey, Paglaingam ti agisupsupot iti. Ay, Karon nga raw. nandun! Kababain! Oh, apay, chairman. Adda ka di parikot anasagang yo iti yaayo dito'y barangay hall. Kasta unay awing-iwing yaw. Ay, anyalakit din ngagpaiso ti tao aya. Apay nga may tatang. Ay, chairman. Nasabat ko nga rod ni Anton a pumupunsyon. Sus ina. Anya nga minday nga imbirngas na kingkwana. Ari ka nung nga rod, dagiti pumuponsyon. Ay, unay tari nga minen. Just kikit di abiyag daytan. Ang apay ni Mang Anton, chairman. Nasabat ko. Nakaisputing. Mapan makipunsyon. Ay, inawis damot nga taa. Naimbag lang ano inawis da. Nusan ngay. Ugali naman ti mapanlatan. Basta da madamag na punsyonan. Daytan kababaeng. Talaga nakababay, hindi kasjay. Sa bagay, damat kiti awis da tumas kada kami kananangyaw. Gamsan sama ta dakil unay ng okasyon. Iso ano kahit mo di si kati mapanayin. Ta di mo't kahit ni nanangyo ti mapan. Ay, da kayo mo't ti inawis da saan mo't asyak tatang. Ay, mabainak mo't Agsurat akit day. Awan mat awag ni katugang akon. Awan siguro ti pakasapulan na kanya kiji barangay hall.
Ni Rosa. Hello, Rosa. Dungo. Akadungo-dungo. Ah. Oh. Di mukit din kayat nga awagan ka iti dungaw. Ay, kaya ta sa wunday ta, dungdungwen ka. Ay ayatan ka. Sige. Darling nga raw doon, wano, hanay. Wano, mahal. Kaya rigan dagita tay tagapulot. Wen, nasamit a panagayat. Wen mo't Ay, kwa, kumusta kayo mo't dito Hawaii? Kumusta da Uncle George kan Auntie Sandra? Nasayaat nga rod no siya, okay lang tamot tibiyag ko dito ay a solo flight. Pasaray mapan makiponsyon, libre ha? Ay kwa? Rabak ko laeng. Kasano, malaglagip ko tay ni Mang Anton na nabirngasan iti pumupunsyon. Uwan nga raw. Saanin nga agbaliw pa'y dayjay. Pakaragsakan ni Mang Anton dayjayan. Sige. Sige nga Rodan. Bye. Kastoy kamilatan ken Rosa. Agpatinggal at panagsarita min iti cellphone. Kasano manganton? Nalpas tayo matunanangan. Ay baka din dagiti kinakuyog tangay may nakiponsyon ta agawit tayon. Agawit tayon. Ay, mapantamanan, aldaw. Anya? Awan pa'y naikargak iti plastik ko. Anya? Kahit ko pa'y timangan. Ay, kakaisuna anagado ti sa Canada. Ay, makamuka. Mapan ka nga rodan. Saan ka nga umay? Ay, saanan? Mapanak nga rodan. Ay, malakit din day tataw. Ari ti pensyonan na talaga. Uray san am awis. At dalat ta. Ay, ngam ti dagas na kasla buksit din mong ti buksit na. Kasla di mabsog. Ay, sa palin to lang ti supot na. Oh, at da kayo matgam dito, Chairman. Ay, wan, barbe. Babi ko na yulat ka din, Chairman. Binungnyag akong tibagbagik. Manipo di nakibarbar ka da kinimanganton. Talaga kaya man nagpakalalaki kan. Unay, deta ako na yun. Basta lalaki ka talaga iti panagriknak. Agarimak. Sana ka barem. Ayun yan. Ay, nagtar ka ba't ngagpaison tapukis lalaki pa'y tapukis mo? Un mata. Ay, ngayam. Kaslang dasap sa pulo nyo. Adang ngagpaiso. Ni kadi Chief Tano Duming. Adama dita kasasawunan ni Kagawad Pugaw. Sana ni Duming tisap sa pulag. Ni Anton. Ni Manganton. Apay ka di, Chairman? Kaya't ko la panagnakan nupod no je bagbagada. Di jaman niya, Chairman. Oh, may katlo apo ni Daytan. Kapamitlo na mata sumangon. Anya,
Namitlo? Huwag, Chairman. Kasano data? San ka di ang mababsog? Papananlat kan kaninan. Ay, kinapuno na. Saan laaday tat buksit nat mabmabsog. Sigurado a kinargaan nanti si Lupin ngayon tugot na. Anya. Ada supot na. Ada, Chairman. Kita am ti pantalon na six packet, oh. Nabsugmot dagiti bulsanan. Gatinto na gawid. Santo na makaparta ka magna. Agin iniintun. Ta syempre, napno dagiti bulsana. Agalus usmut daytay pantalonan gaputan na dagsen dagiti nakabulsa. Ay, sinalbag. Mangibabay na talagan. Ay, mapantayo ka din, Chairman. Uwan. Nakapagpakadak mo din. Anya dayjay. Ay, anya, dayjay. Mapan mo man kita duming. Natay sa kanong kung kunada. Ay, panawan kayo pa, Chairman. Mapan ko man kitaan. Mangibabain ka, tao. Di na ka din ungtan Bakit? Di ka pa'y laki di ko nagbaladan a husto tapno. Ay na, apo ayat ikastuyan. Tapno na tayo kon. Kasday si ibagam ko Ay, anya laki din aya, apo, tigas-gasat ko. Takastoy tented mo, gasawag. Di ka man minyang. Si Kati nagsarsaritaan da. Namin ado ka asimango iti panganan, aging ga iti saan kan amakaanges iti nalaos abusog mo. Ugali at tinapsog. Iti nakababain. Da chairman gusting kan kagawad duming pa'y tinangyag kan ka dito'y balay. Ay, kasla tag-tagainop ko day jayan Saan ka kadi amabait? Akin ay kayudan iti aklaw tabuksit mo. Pahingamin. Binay andakla kumaa. Marunaw tumalatikinan kaw. Ay na, tagrason ka pailaan. Puno may. Andiyan nga tayo ti aramidek kan ka, Anton. Ay na, sinaan kansan. Anya! Saan la ka no namnamin sana na napasamak ken kwa na dayjay, tatang. Ania. Masansan ka na nga ar-arayatan da, ta saanen ang makaangas gaput busog na. Ibabay na't karadkadnan. Mangibabain a kabaranggayan. Talaga ang mangibabain. Takasanumat, no saan ang maburandes ti insupot ng adobo, wano anya pa'y ditan aputahe. Agaruyot ton ti digo ti imbulsa na iti six packet na pantalon na. Plastic. Ditan ang mabukeng ang mangisupsupot iti putahe. Di lang amin mabagbagaan mo ni Minyang aya nilakay na. Magbagaan na kanumad. Kaslawan ken Mang Anton, di nalatta malapdan. Ay, apo ayaan niya lakit din. Anya nga taaya tinasayat nga ramidan. Anya kumangay. Saan da nga awisan, tapno saan amapan kunam. Ay, awan no birthday, adda kwaderno na. No bunyag mat kuma, awan makalusot ken kwa na. Ay, mas daawak nga rod. Kasano amaamuan na ultimo pasken iti kabangibang a barangay. Iti sa bali a barangay kunak kuma. Saan mong ammo ti aramidan na? Ay, san nga raw kasano nga ta? Mapan, ijay simbahan Ijay, no adda bunyag,
Makiluglugan tumatan iti serbes dagiti nagpabunyag wenno nagpakasar. Anyan. Itatatang, anyat makunam. Sinalbag a pumupunsyon. Anya, awisan na kamapan dita barangay nagkulik pagpagan. Ay, wen. Isungarod adagasin ka. Mapanta makipunsyon? Wen adag kasar. Anya, Hawayano kano ti mga sawa iti karisabong. Iso nagadon ti pinartida. ha? May sa abaka kanaw, ken pito ababoy. Sos. Ay, si kanti mapanparehan ton. Di mo kayat? Ay sos, mapantakit di makipangan. Libre kian manen. Ay, no si katikaduak, uray saanan. Anya, Gun, saan ko kaya ti may babayin, parehan ton? nalabas ka mat. Sige No saan di saan, saklaeng timapan. Saan lang nga ito tirason? Hey, Sandak nga inawis. Kan jak am-amo dagiti agpaskan. ay, amuda ka wenno saan, awan anyaman na, apay. Itaan da pa'y ayano amuda ti sumango iti lamisaan da, Anya, Wen mate, iti kaado ti bisita da, sandan nga amupay no amuda ka wenno saan, no inawis da ka wenno saan, kastalaeng dayta. ha? Nalamin niyang, sapsapulan niyo nila kay mo. Wen, Aldaw. Di mo lang nakikita. Ay, malaman. Itay pa'y bigat at pimanaw. Imbaga na, dagasan na katada papanan niyaw. Saan kami nagkuyog? Udno adi nagas na saan ako na nakikuyog kan ko na. Tasan ko kaya ti may babayin. Ay, adaman sigurong punsyonan anapanan na. Udno day ta. Adda ngamin nagkasara Hawaiano. Ije barangay nakulipagpagan. Anya? Di mayo pa'y iti sabali a barangay tapno makipunsyon laang. Ay una. Sigurado nga dumanan ti sangput na masidaday jay. Saan ko ang magustuhan day tanga isem mo Aldaw? No ko na akay kayat ko ti aramiden na kan panangisang sangput na itinaluto amasida manipod iti punsyonan. Ay, nagbidot ka. Awan mo't dakas na. Naawan dakas na ken ka, tamay sakamat akuto-kuto iti punsyonan. Ay siya kat saan? Tauray marigriga taklaeng, saan ko akayat nga ipaunag ti taraon aliniblibas. Anya. Anya kano day jay dumeng. Imay da impadamag ni Mang Anton, chairman. Ha? Apay ni Anton? Hintaray da ka no iti ospital. Iso mapantayo ipakamo kan bakit na. Apay? Anya man ang tinapasama king kuana. Nalabsan naman ang tinangan. Saan ka no, chairman? Ngum kinabkabel ka no dagiti linalakyan ije kasaran. Anya? Ngamin, malaksid ka no anamin adon asimango anangan, nang isupot pa iti nagduduma aputahe. Anya? Kan, si mango kanupay anak itagay. Ket uray la kano soldadwan na tipulutan, iso anak kaluksaw daken kwa na. Oh, nay data soldadwanan. Kinawal-kawal na tipulutan. Wan, chairman. Tadi namot kanon kutsaraan, no di kat kawalan nandiay pulutan. Ay, garaw naman nga rudan day kinasarabusab na. Mangibabain a kabaranggayan. Ay, anya nga itinapasama ken kan Anton. Nan anon tasungam. Kaslamatin kinakatikon taon. Malaksid iti sugat na iti ulo, a pinangorda iti butelya. Isos,
Inanog da pay. Ay, suday to yun ti ipagbagakan ka. Yan nga ita. Kasanumot ngamin. Napaniti padaya adi dalang din inaw-awis. Sanda pa'y ngam-ama. Aya, mapankan to pa'y lamakipon siyan, antan. Saan bakit? Ay, biyag ti man nakiponsyon. Man nakiponsyon. Man nakip... Ha? Ay, nairidepak manang. Ang sa nabalay. Addan plat ti istorya asuratag. Doming, mabali namin. Kunak no napan ka ni barangay hall. Ay, agrub-rubwatak nga rod. Nagdengegak kan binuyak man ti damdamag iti live stream station ti radio dito i Facebook. Anya manen ti kang Ronan adamag ita. Ay, may papanlatay ti dinggi ah. Mapunon dagiti ospital iti pasyente iti dinggi. Asos, dahi tati kitaan yaw. Ilungalong yaw ti panagdaldalos kadag iti pasit ti barangay. Amabali na pagapunan dag iti pangan ti lamok. Ado tinatay itintero alubong gapo iti dayta. Nangruna dito ayan tayo. Ado ti pasyente. Ay, ado tinatay iti COVID. Sumarsaron nun samot ten daytoy dinggi. Daytoy samot ten ti pangrugyan ti panangukom ni Apo. Di man lang mapampanunot mo na sarsaritaan. Talaga met. Pangen dagiti lamok. No amin dagita sa nga pangen alamok ket nagimet iti dinggi. Agasumpay at tao apatayin da ngay. Ay, Matay amin at tao dito lubungin. Agrairan dagiti lamok no agarin kunak kuma. adula amin na sasawam. Agari dagiti lamok. No talaga ka ni Busana mo nawan mabalin mo. Wen medkit dia. No dumtengan ti kedeng mo. Saan mo amaliklikan day tadi oray lamo ka nagbasit patayon na ka. Wen ngam. No kasta sakit nasken nga ganad kamut. Katwan mat. Ayun gayam. Saan ay ang ada ko nam idirabi iapapanan nyo kan dumeng? Wen. Ada seminar may para iti rehab dagiti drug dependent. Akabarangayan tayo. Mayat day ta Ti punong barangay, wino chairman ti barangay, kan Chief Tanod ti agatindar. Awan ka duayo akagawad. Dua kami laeng. Ay kat iso Kat tay may sapay aparikot may papan ka dagiti man ni Brown. Kasano day jay? Ay, ay awan pagdanagam iti dayta, bakit? Saan ka madanagan? The situation is under control. Agsao ka man ako naktijak mauawa. By all means, bakit? Kas kanayon ko ngay baga. As long as I am the barangay chairman of barangay Nagbugsutan, I don't let anybody to do monkey business in my barangay. I will bugsot them all. Nanada, bugsot dim all. Di mo amo ti English ti bugsot anya. Saan nga raw? Siga, ma'am. Ay, nagadugot lang amo mo na ya. Saan ka kundi English? No di mo matla maawatan kan maisao amin nga English dagita sasawam. Kapahabain lang. Okay. Amo konsuping. Now I know. I will end them his breathing. Anyat kinunab. Paspasar. Ay, rabrabakin ka lang. Matanya. Nagadulakit din arabak dayta. Di mo kit di amin na di mo ambaw. Ambuk mo ta. Ay, sulbaram kit di na kita parikot. Nagro na ti problema ti panagtakaw. Tano saan mo ang masulbar dayta?
Isos, marugrugan, ti kina outstanding mo. Weng kadi. Just leave it to me, my dear. Ay, pakibabay nanday ta nga style mo. Kita man na yung bag. Nang runa no yudong dakit diti reklamo da kadagayag tatakaw. Agparang to na di mo kabailan na sulbaran da kita problema. Awan pa'y mo't na idanon na ili aparikot no maipapan kadagit-agit. Isuday tati may saan nakaalaak iti kin-outstanding barangay chairman ko. Ken most peaceful barangay ti barangay tayo. Taawan pulos nakadanon akaso iti ili niya. So nga rod, akitaam day ta reklamo day jay abalo a pensyonada. Ngimni, aganad kay jay abalo, Ayun kan. Kadenya kan no. Saan lati alaan nyaman dita na kalukwan ter aramidem ako nakgaputa balaw. Daya mo di. Kasla bumabalo akmat si kagid di mo. Ala nga Rodan, mapan ka niti papanam. Ngimni, agore ka. Kita masiguro doon ta t-shirt mo mga no balikid o no baliktad na. Ay, ang anya ka na ya. Kasla klaubing. Puno mo, kas kalaubing na daduma. Naimbag kita nagpantalon kan Angam na sigurado am jay brief mo. Amakan no balikid. Ay, awal na di ka maliplipatan kay. Apay makita daya. Nakapantalunak mo. Di oray awan brief ko mabalin. Nga mag-uray ka man. Apay nga mo mabaliktad. Ay, basta, amo kakasta ka. Sapay man ako naktipam. Nasaya, tanadanon da ka madam kaya nga. Ay, uwan, chairman. Ngamin, madanagan ak unay. Don't worry, madam. The situation is under control. Really? Oh, yes. Anya nga rod, chairman Gusting. Anya ti ko na dagiti pulis akaduam ang nag-imbestigar dito'y balay ko. Sigon kinihepe. Kitain na kano dagiti na alada alemma. Ay, nasaya at ngimnay. Anya ti kit-kita iti barukong ko. Pimo ko na nga da lemma ti ima ti suspect. Awang kadi, misis? Ay, awan tadimot nakastrak iti silid ko. Aya, kunaklakid din no. Awan gayam. Awan ka dito sa bali akabalayo dito. Ada, ni Ambet kantay driver ko. Kasta ka de. No kasta naskan anakalak akanayon ti silidyo, misis. Isumater aramidag. Saan ka maturog no saan ko masigurado anakalak chairman. Narigatan. Amangan no adati dakas apanggap ti driver mo. Anya? Siya? Pagpanggapan na iti dakas? Ay sus! Driver is a great lover. Kunada nga rod. Saan nga adayo dayta? Nang runaket adapay laeng alsemia. Agpaiso, chairman Gusting. Dayta ti pudno. Katamangan no panggap na takawan ti dayaw yo. Tangay awanan asawa yaw. Thank you, chairman. Agyaman, tanakitam ti ikutakpay lang apintas. Ay, chairman idol. Ay nawaw. Yan. Ay nga mas dawag ta nabayagan anatay de Don Facundo nga asawa yo. Di kay mo tan nakiasawa. Ngamin, chairman, sa anak pa'y nakakita iti kaskan ka. What? Ay sus, delikado kan Gusting. Uwan, chairman,
Tangamin, amok asaan mo nga almanan ti sanikwak. Saan akas kadagiti mo na anagaram kan nagbalin a boyfriend ko. Awan lat amo da no saan nga agdawat iti kwarta. Talaga aparikot ni tatang daytoy nanang, no di masulbar. Damag ko kat kabagyan ka no day di asawa ni Mrs. Kaya nga ni Hepe. Ay, daytan Ken mancha dayta tinagan ni tatang kas barangay chairman, no di na masulbar daytoy. Naimbag, no di nakaungungtan ni tatang mo naon mararamidam, kas chief tanod. Saan matkit day nanang? Syakti makamo nga agtignay kunanamat. Oh, ayan nga rod ni tatang maun. Kunanamat nga ituloy na ti agimbestigar iti balay da Mrs. Kaya nga. Naa, Kuyog namat ni Karyas at Tanawd. isuaya. Saan nga taadag iti agsusugal ti suspek? Uno, adaman na nakastrik nga angaw luno drag pusar. Kat dagiti adik ti nagpanggap nga agtakaw iti balay da Mrs. Kaya nga. Nadala amin di tananang. Ay, naimbag kit di ata na puutan da. Kasano no saan? Kat nagaramidan da pa iti dakas ni Mrs. Kaya nga. Naimbag ka no nga rod ta nakapuot ka no ni Inday kat nagikcase. Iso anakariing ni Mrs. Kaya nga. Tano saan? Natakaw dangatan ti dayaw na. Ay, so sabong. Natakawan daket kuman. Ada, sige nga rod barok, saya atin yaw. Ano mabalin, saan kumamot nga ipalubos di tatang mo Nga mapasamak da kita, kanay. Di mo baybayan ni tatang mo may isang agtigtignay, narigatan. Wen nanang, sana bale, dadda ni Karyas sa kadwada. Ay, nasayat nga rod no kasta. Masapulat ta nga da kadwana mo pan agimbistigar dita no sa dinaw. Nang runa, no iti balay ni Mrs. Kaya nga, ati papanan na. Shotgun pulutan laeng, Chairman Gusting. Wala kagawad. No problem. Doa na itakalding a pinaparti ti kanakak. Ayun na yun. Amok kat a paboritom ti karnit kaldain. Ay lakit di Ay, bili bakit ka na kam kagawad? Nagadot sa Canada. Basit la dayta, Chairman. Nabarte ka nga ro din. Kasano kado katinin, nagadot ipulutan, kas kada mainom nga impasango da, istit saig pa'y. Huwag nga rod. Sige lang kagawad, narikat no, mapalalwak. Amo mo ta, tidanak ti mild stroke. Narikat no, mapasigundanak. Ang mga no ipan kukit din ngagpaiso. Ay, hihihi. Ayat ka din ni Chairman Gusting, kagawad duming. Adda na panandakin kagawad surok, madam. Apay ka day? Kuna na nga umay balay, ta ituloy na ti agimbistigar may papan iti reklamo ng awad batan. Umay to siguro, madam. Ano kasta? Ibagam tuman nga umay kagawad duming. Adda na patag nga ibagagkan ko na. Ang gamin, adda manan nadlaw mi idirabi nga agsisi mi balay ko. Uwan, madam. Idanon ko kini chairman tibilin nyo. Sige garutan. Thank you. Napanag. Nay. Nakan-anos matan. Saan na nakas ididamo na ti umay agreklamo. Makapungpungtot ka no, kunani kagawad surok. Malama na. Saan na nagsubli ni tatang dito'y barangay hall? Amangan no nalausan ti bartek dakin kagawad surok.
Ay, salbagan. Ayan ko. Taraok mo tagati manok. Kasta parbangon ay. Malagip kon. Si Mardeng kami kan kagawad surok ditoy. Katinyilad ko. Naglukon, tadi nakriniing. Pinanawan nakitin. Kawan niya, tanod karyas, hindi na natapay, uray kat parbangon pay laeng. Ni kagawad surok. Suti, agsasao dita. Kan, ada ay mikakaling. Ye, di sana ka pumanaw dito. Aglamak. Ang mga makita na kayo. Natakaw. Yoy. Nukasta. Ay, sinalbag akagawad kentanod dagitan. Last yun! Ay, Gusteng, Ah. nagturo kami di rabi ay. Aqua. Ay, sufeng bakit? Nalaos ti Bartek ko. Ibagam laangan ti agpaysaw. Imbaga ni Duming kanya kasapsapulan na ka ni Mrs. Kaya nga idikalman. Nagkuyog kayaw, nagsarak kayaw, Amok ngay. Ha, jakpat yan. Agapot Bartek mo kat saan ka nakaaway. Tatang, ay German. Oh, day tati manugang mo. Abay, Dumeng. Kadwak ni Mrs. Kaya nga, kanda hepe. Daa. Ay, naimbag nga aldaw yo, Chairman Gusteng, manang supeng. Nay, sinapsapa mo ti may madam. Kan kadwang pa dahipe. Anya ka di parikaut. Ay, umayak agyaman ken ka, Chairman Gusteng. Ah. Ay na talaga may bagay launay ken ka ti agbalin nga outstanding barangay chairman. Ay, agasem, si Kapay amis mo tinang tiliw kadagiti nagtakaw inye balay mi. Ay, namam gaya man, Mrs. Kaya nga. Uwan, ta pinaayabanak ni Hepe akabagyak. Inpan mo gaya mi jay ili dagiti nagtakaw ije balay. Nagtakaw ijay balayo kun Madam Juliana? Ay, uwan, manang supeng. Aya. Wan, Chairman. Inayabanda ka no ni Madam Kaya nga. Tapurmal anang yule iti darum na kontra kada kagawad surok, kentanod karyas. Nasaya at nga ron no kasta. Huray kadwak kita. Saan ko nga ayunan ti dakes nga ramida? Gusteng. Ken, ay, bakit? Pupod-pod no tinangag mo. Uwan, chairman, manang suping. Ket kas pagyaman ko ken ka, mangtedak iti igatang nyo iti kalding. Pulutanin nyo kadag iti taom anapuno. Saan askas kadag iti dua aman librong tamat gaya. No, madam. Inaramid ko lang ti amok ama iparbeng kas barangay chairman. Sino ti mangipagarop? Kagawad kentanod, manibrong. Ang uwan, chairman, kat masapol ama ikan iti pagnakman dagiti dua. Ewan madam. Ket da kayon ti makaam mo kadakwada. Tasan ko nga ayunan ti dakes nga aramid kunakmanen. Idol ka talaga, Chairman Gusteng. Agyaman ak madam. Damot pagsayatan ti pan nakabartik ko. Ken panangpanaw kanyak ni kagawad surok. So, pinanawan da ka, Chairman. Dagayam dakas apanggap da, kentanod karyas. Ngem dayta ti kadaklan na bidut da. Uwan na. Ay, uwan nga raw da. Nukasta. Ay, kung naklakit din. Ay ket sorry madam. Saan ko amaawat dayta itidyo? Idol Gusto. Yes, madam.
Mga kay-kayat ko nga agtalinaed ti kina-outstanding ko ngem ti mamulitan ga pulang iti dayta banay. No pay kasta, agyaman kada kaya. Ay, ad-adamanan pinagbilib na idol Chairman Gusting. Can I hug you? Hag. Iarakop ko la kumati panagyaman ko. Ay, mabalit. Paarakop kalatan. Agin mamadi ka pa. Sige, madam. Ay, thank you. Thank you very much. Ay, sus. Kastao na yun amulagat ni Suping. Dayta, Ate Chairman. Pinanagnakan nyo manen at talaga nga outstanding chairman kayo, tatang. Chairman. Saan lang nga outstanding Chiptano Duming? Idol pa! Ay, nawaw. Ay, yan. Ay! Dayta, Ate Chairman. Idol pa'y. Ay. Nagtagtaga inupak manan.